Beyiş nuru. Vulkan gezitine çıkan makallarınız, bir neçe qoğumduk işleriniz üçün, Canadağı Kalktı Qozgolonga ündöö menen 31 Mart'tagı okuyaga alarda sebepçi kılganınız üçün ölüm cezasına tartılasız. Ey paşalar, офицерлер. Мақсатым конституцияны гирден, ыймандууларды үмүтсүздүктөн, жана бул доордун инсандарын, бүтүндөй жалпысын караңгылык менен адашкандыктан, санаа менен бузукулуктан куткаруу. Sen dağı tigiler siyaqtı şariat talap kılıpsın, tuurabı? Ооба, мен шариятты каалаган элем. Бирок козголоңчулардын каалагандай эмес. Шарияттын бир акыйкат үчүн 1000 рухум бар болсо, курман кылууга даярмын. Анткени шарият адилеттүүлүк, акыйкат болуп саналат. Ayrıkça eldi, studentlerdi, askerlerdi, kızbatkerlerdi götөрүлүшкө çakırıpsın. Тескерисинче, мен аларды айткан кайрылууларым менен, жазган макалаларым менен көтөрүлүштөн кайтардым. Oşondoy bu. Kara. Sırtты karaç. Akırında sen de alardın katarında boluşun mümkün. Мен мамлекеттин чыгыш тоолорунда эркин жашадым. Коркутууларыңар мага таасир этпейт. Yok! Benim oğlum kılmış gelemez. Hanım bir de canına ziyanı yok. Benim balam çıkıştım belgili ağlıma. Çıkış ağlımdarı sıylagan bir ağlım. Sizler uşunday batırga zulümdü kılıp jatasыңар. Sot törekası. Adilettүүлük. Adilettүүлük. Adilettүү hüküm çıkar. Zulümdü kılma. Otur ordun aksakal. Айтқандарыңның ешбирин түшүнгөн жокмун. Ата, камсынабаңыз. Аллахтын адилеттүүлүгү бар. Мени өлүм менен коркута албайсыз. Зулумдук кылып жашагандан көрө запкы астында өлүүнү тандайм. Бере турган өлүм паспорту менен дарга делген станциядан ахирет ааламына сүйүнүп кетемин. Zalimler üçün yaşasın cehennem. Zalimler üçün yaşasın tozok. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler üçün yaşasın tozok. Zalimler üçün yaşasın tozok. Beyiş nuru.